Bötür orohun kayıkı. Simiyetçi. Sağa jıl tüün süllükün oybantan taksara öksür bagayı. Onton onna bollaga di. İhillen, säkeyi isten bilen qalar. Diyen bılır gıttan sağa öhün nomogo. Sağa jıl kennitten bir du, iki du konan baran, nukulay ogo bahalaydaqa kono kelbite. Çoga serginnäge ıal onna munyustan süllükün ihilläri terinen olor ebit. Mikiitte kelbit barbıt, turbut olorbut, külbüt aňabut uolaga diýene üs ohuktaaga, tüet kırylaaga kihi, ölen ihillirge oňhullan, uňa oroňňa, suorgaňňa telgekkä suulanan, ıaljybyt bolan ınçykdan betiýekdi sytar. Eçe arakda, kütür, tugu ihittim diýen kepsän bagarytar bolla, di sanan baran Nukulay ogo tahagar onu taharbakka, jelähteri gıtta onu manı, jerginnägini kepseten kiren barda. Kiehe ahalygy ahan erdäkterine "Kihibit öllö" destiler. Bary ıtabuta bolan makkarastylar. Ogo öttö orduk ahybytlaryň billeräri, sireýderin sillerinden agynyktandylar, aňar uwastarынан uwara saha külen ımaňnastylar. Kihilerin suyan, tagynlar bolan baran, çahırjattan beskilleren korup kördük behenen tüet munnuktaaq gına, uhun yol buçak kolboya oňoron, mikiitteni onno çop gına uktular. Minnigi sıttıktatılar, tüet ölünnyük innyeni taňahygar astılar. Uotu umururan kebistiler. Burduk dardar taahı ohok tördüger agalan tururdular. Ölüýok sütü üst-tüet öttütten kötögen ıjagalyttan agalan taas annygar sıtıran kebistiler. Jie ihe im balay bolla. Töhö kihi bara billerik, ketegarin oronnorgo çömögölöhön olordular. Ulahanlyk saňassy melide. Onton bir baran, bastan kyrjagastaryn öttö, je taahy tardan kurulappytynan bardylar. Burduga suwak kuranak taastыыha, iňin arastyk kykınan, kakynan ihilinne. Sorok jon taastardan kelen baran, "Je dogottor, taas olus dagyrır bolar ebit" diýen sibiginestiler. "Ketiriis, en migin kıtta barys. Migin kıtta kata ölüksöz bassy" desbäktätiler. Toy ikkili bola baran taahy tardan kykynatdylar. Ogorduk tüün üehe bolur dılı tardan jabylana sırıttaktaryna mikiitte "Toluýbatym" diýen turan kelle. "Je, tugu hittiň" diýen bary örühü bolla uot otunnular. Sora ulahanlyk kuttanmyt byhytydylar. Çier karaňa munnuk diýeki köre sırdyk serge uot kytygytygar munňuhunnular. Mikiitte bilbüt körbüt kihi byhytynan at karata kaman uot kytygytygar olokbas agalan oloron, tabahty tiihin byhynan kepsiyen syýda. "Je dogottor, ügühü bilbetim, elbege istibetim. Tördüs kihi taahy tardytygar ogo saňata ytanmarylata. Kör, ölüksöz oglanary gymmat diýi" destiler. Ölüksöz saatan kana teter gyna tüste, sireýin karagyn kistenne. "Ol ihinda" diýen mikiitte ölüksöz diýeki kylap gyna köre külen allarastata. "Daryýa mäksinnäk" diýeki hoýgu tyha kübürgür, kaptahyn tyha labyrgyr. "Tyy, emäksinereýdäk, ol kaýtak bolary gynnagay" dehen jon emäksini ahammyt karaktarynan odulatylar. Daryýa mäksin, kuhagan bola haňas diýeki argy ýagay syla turda. "Je, iti genne, bilbitiň." "Barın barda, kepsiýekpin tılym takkybat" diýede mikiitte. "Kepsi" diýen kaya sytatylarda, tugu da ebi eppede onon utuydular. Sassyňydygar Nukulay ogo argystahan baran ihen mikiittetten, "Kepsäbitiň barata kyrjyk tuwa" diýen öýüpbytygar. Mikiitte ırabas gyna tühen baran, "Tuwa kyrjyga kelýär, akaralar albynnyr aýy bolbatak, jonu üýennüýekkä emien ada" diýdi külen çyçygyrata. Agaýok konuk ehiger taas tardytygar syljybyt jon telgetenler, mikiitte da oburgu syljybyt ylyn aýy bäte kepsän ыhar, bahalaýdaqa süllükün ehillääbittere, onna mikiitte ölbüte, ölen tugu istibite, jugas erginnägine heliekke
tuola tüste. Onna manna ölü sütü bollar ere. Mikitte tüykün onu isten baran, kisten eppetak bollaga, diyen beylere bıha kötüten kapsir, tayar jon emiye bar bollular. Mikitte beyete da onna urbut tupput kurduk sörü söpsöbülenen iher kihi bollaga. Dariye mäksin, ölü tübeltelääh diebik kadılı. Mikitte kapsäänin istibitittan ıla, jon da körüütüger, beyetin da sanatıgar, süre kuta toston, ölür kiebe kirde, tüün da koton utuybat bolla. Sahı mıratarın ıratta da, bedbiligin ölü tardığım diye sanabat etim. Olgınan baran, süllükün kapsääne, sin uot eterin keriyete. Kaya dökün sımıya bolbat, ona nerebil ölür kihi bollum. Di sanan, kirbiti takkabıtı kıtta, anı bebek en bihigi körsüherbit baha billibet, diyen brastığılaha märik bolla, uyadıyan ıtıra soňura üksäde. Sanatıttan tepderen mikitte simiyete topsuğun uğrugar, kastagıy emäksin näkte bolan ağallaran ılca sılcan, sol sayыныgar tiyen ölen qalaqtada. Ölöksöz, erge taqsıbıta sin kastasıl bolbut eder jaktar, uruk köttügör bukatın oğlunu ilikebit, inne gınan mikitte kepsänitten ıla, je oğlanuam bollaga, diyen bekke üyere tepçi sılcıbıt, küte bile ulapbıt. Tögürük sıla tuğuluon toxoru, sımıya qannuk kuruk tabılda turuagay, oğlanır bıhıta törüt billi beteh. Mikitte kütür östööx, örü tahı simiyenen, istibete qata, oğa saňatyny hittim diyen eppit beyete duu. Ebeter min kennibitten arıpıas baran tappıta, ol keni törüürün eppittere duu. Arıpıas katın süllükün de etiite soğuk otçoğa, kihi qaraganan dökören biler ete. Iti genne mikitte urankay etiitinen, tördüs kihi taahı tardığıtıgar oğa ıtır. Tördühünen çakçı minetim. Mininni ber nukula yoga baran tappıta. Qaytak bagayını. Ama ajas oňa bıhan mikitte da boltun ihin, simiyene neteremiye satammat. Simiye bollar, barıta simiye bolu ete bollaga di. Ontukata sorak etiite emiye kırjık, dariye mäksini ajas uot qarakka ette. Kaptahın sorallar diebite kinep bütün kurdu gölön qalla. Ammaga kihini kihi ölörörün emiye bilbitdiler. Bu saňardığı agay onu kepsäbit. Sonna tasta tardar butıgar, bilerin billim da sorgotun kepsäbeppin diebite. Aray, süllükün algaha boludu. Beyi, erbitten ıyıtığım, di sanır. Bir kiyehe ahılıktarın ahan baranlar utuyarı sıgınyaktan oloron, ölöksöz, sappıt kihi bıhıtınan tügneri soğuz kayıha oloron, eritten. Mikitte tastardarga min tuspun istibite kırcık boludu, diyen ıyıdar, ere. Kırcıgın kırcık boludu da, süllükünün dağanı, sora kardıgar sen ajas tutatın eppet, koyukunu, kastasıl bolan baran keleri, emiye eter bagayıta. Iti gennekini bukatın uunu surup buta diyen bukatın soğuk. Mikitte beyete tuğuk diyen simiyenen etiye bollagay. Kepsäbite barı kele turar bolbat tuğu, diyen erenlere ette. Ölüksöz tuğu da etiyen bulbata. Erin eppitin itagayde, ol ereri sanatın bildirbete. Jiňin biliyegi, jөгössö goňňurga seribey kebisterbit kihi, jakçytyn biliyete, diýete. Ol bagayı manýatyn arı ereýer kütür bulu ebet, diýete ere. Sorxanynan köňömmüt kihi bıhıtynan suulana. Ölöksöz gatsabar. Atçyga ýaryny kihe miýetinlik solga qarhyýydy. Ere tuguda saňarbata onon utuydular. Kastasılasta, ölöksöz oğlanmada. Mikitteni kössön, tugu istibitiňi kıyır, omukkuna bıraktabı debikkin. Diyetegine annaraňyta bahın atagın bulkuyan külen allarastı. Simiye bollagana süllükün simiyete bolu, min tuğ diyen simiyenen etiyen bollagay. Iti genne öle sıtar kihi iti ülüger karaňaga en kelbikkin qaydak bilen beyebitten oňa bıhan etiyen bollagay, diyen üntü kumahynaydan ehin tahın bukatın billerbet. Sılayı süllükün ihillir kemkeller ere, ahaga settääk, urukkuttan ihilli yürektäk, istäätçi kihi mikitte öllün diyenler, kuruuk kenini ölörör idelenniler. Mikitte kuulutunan sıltan sıl jöksö sıtayan ıpsaran, oňoron tupsaran, bilbütün körbütün kepsiyen uunu surutara ulaatta.
Сүүс кепсääниттен биирдере эре табылыннар дьон күтүр билере истере сүрдээх диэн буолар. Симиэнен эппите таққаарыгыннағына күлүүтүгар оонньуутугар булаан микиитте. Симиэтчи баар буоллаҕына сүллүүкүҥҥэ баара буолуо, мин симиэлээбэппин, итеҕайбат буоллаххына иһиллэтимэҥ ээ, эһи да бааргыт, бэйэҕит иһиллээҥ, төһө истэребиккит диэн мордьойон кэбиһэр. Бүөтүр оруоһун. Саха кэскилэ чинчийэр уопсастыба үлэтин түмүгэ бастакы тахсыыта. Атырдьаҕыйа тыһынча тоҕус сүүссүүрбэ биэс сыл, агуһуон үс страницалар. Алексей Елисеевич Кулаковскай «Материалы для изучения верования якутов» диэн үлэтигэр, онус «Гадания» диэн салаатыгар, бу өлбүт киһи буолан кубулунан сүлүкүүнү истиини хубу курдук ааҕабыт. Верчение жернова. Кого-нибудь наиболее способного к восприятию воздействия сверхъестественных сил, проще говоря, нервного человека уговаривают прикинуться умершим. Подговоренный начинает хворать за 3 ночи до времени, назначенного к гаданию, лежит на постели, стонет, охает и делает духовное завещание, словесно, конечно. Затем на 3-й день умирает. Его укладывают на постель, расположенные под порогом входной двери. Под изголовье кладут веник, у ног сковороду, у изголовья чашку с водой. Все металлическое, крест, нож, перстень снимают с покойника. Затем покрывают саваном, куда втыкают иголку, которой приходилось шить одеяние, люннюк, для 3 покойников. Еще до смерти покойника домашние плакали и причитывали, а у входа тесали гробовые доски. Уложив покойника на постель, каралах астелляка, и снарядив по описанному, закрывают иконы, засыпают огонь пеплом, становится темно. Все молчат. Далее каждый желающий узнать свое будущее подходит по очереди к жерновам. Подходят, соблюдая возрастное старшинство. Подошедший начинает вертеть жернов, поставленный над мнимо умершим немного в сторону. Жернова непростые, на ось лежняка. Нижний жернов, вокруг которой вертится верхний, нанизывают кожаные кружочки, чтоб вертеть было легче, так как тогда камни неплотно прилегают друг к другу. К деревянному поперечнику верхнего камня, насквозь которого проходит железная ось, шейка веретена нижнего камня, прикрепляют стальную иголку. Каждый подошедший должен вертеть жернов левой руки 3-9 раз против солнца. Когда жернова будут склонны предсказывать, то они примыкают друг к другу, так что нижний вертится вместе с верхним. В этот момент вертящий умоляет словами: «Говори по-человечески, сказывай по-якутски». Тогда жернова начинают дрожать, скрипеть и скрежетать. Затем вдруг верхний жернов становится легко крутимым. Отчоға тас чыбыгыры қабырына иңиетте өрөлахыгыры түһэн баран кепсән барар. С этого момента начинается вещий рассказ жерновов. Они говорят про будущую судьбу крутящего. Речи жерновов слышны только для мнимо умершего, остальные ничего не слышат. Иконы закрываются, вероятно, чтобы были смелее темные силы, говорящие устами жерновов. Свет огня устраняется для создания приятной им темноты. Все металлическое снимается с покойника, как лишние умы, могущие пугать говорящих сил. Веник и сковорода — суть умы, предохраняющие мнимо умерших от посторонних чертей. Чашка с водой, вероятно, позднейшее нововведение, перенятое у русских. Нынешние якуты ставят чашку с водой на стол при кончине человека, думая, что душа окунается в этой воде. Совершенно непонятны роли 2 иголок в описанном случае.
Непонятно также то противоречие, что говорящие силы боятся металлических умы, а веника и сковороды нет. Впрочем, я здесь высказываю лишь собственное мнение, но могут быть совершенно другие объяснения. Алексей Кулаковский.